kwezayo eBenin Steve Moni uyena kwasha igunjo wasisho nje kanti kumnandi sombheka namhlanje ukuthi uzokwenza ngoba uDodo nange lapha ezazi naye ukhona futhi ngokunjalo kanti siyazi ukuthi khona uHassan izinto lapha eziyingozi ongakazi uyibone sikazi namhlanje ke ukhona lapha nabathi beyivimba aba iningizimu Afrika abanazo ngempela isikhathi ukuthi bayithambise namhlanje bonle kuphela kanjani ezayo lapha Ronwen Williams nawubheka nje izokelezi awuzibona ezika Hugo Bruce khona lapha ngempela sibona khona lapha namhlanje uqala umdlalo umrena siyabona ukuthi khona uqala umdlalo nasibheka lo ubas siyabona nathi khona ke ushintsho oluncane olukhona ashintshanga kakhulu kwakuyapi ngoba uyazi ukuthi ngempela uma ingonakele awuyilungisi sizobona ukuthi ngempela Murena tanto ke la ingozi ke manje ngayithi hayi khona lelo linje ngeke kwenzeke okuyingozi kuyona uRonwen Williams dasibeka lapha yena Olaitan bathiyaza bala no kanti uyithime kahle lapha nowama endaweni efanele uRonwen Williams bekade jomba ke lapha noHassan kwezabo abaBenin Nguyezobuye lapha futhi nangulal Foster Foster futhi lapha nelinenga nguyalo lathatha ukhona uPercy Tau nangulal Foster bole ngempela ukuthi bebusane lapha ukuthi kwakhiwe uzungu yabona lapha bekunethuba lokuthi angayisebenzela ukuze mina ngifike nesaka losimende la ukuze ngizokwazi ukuthi iqinisekise ukuthi ngempela nalo ngithi ukuthi yilani ayikhona wadlala noZindi ingathi unekhono ingathi nesipiliyoni nangibathi vele balivala lapha ngokhulushela futhi ijubana mashiwa thela phansi ke lapha lokena futhi umbatha jobona nje bamthele phansi la lo mfo okuthiwa ngiyena uru awubethe lithina kancane Mudawu nandoke lithuba ehlakula lapha futhi ezokena ke18 nangopasa thina alithuba Mashayeni yenzeka indaba uyayazi yini imbethu mehlwa Bidde umotoza nangeyincenge ulayela ke ulal Foster empeleni ulal Foster eliveza uPasadena ulal Foster walvala phakathi kalendla konakele lapha enkundleni kukazi iFelix Houphouët-Boigny Stadium eAbidjan bajabula bonke kwazalela ihlobohlobo Mazi Hassan Andoke lapha futhi ithuba lizovela la Morena akhona wavele wayela kanti ukude kakhulu sibuye siwakhalele amathuba njengalawa kusho ukuthi ngempela kufanele kanganqobi emdlalweni emithathu esekuhambeni kuyona iFIFA World Cup qualifier dawubheka nango lebohile uyaphuma la kuzongena lo mfo siyambheka la ukuthi ungathi Apolis we Rise and Shine Apolis ina ke ozongena indani kaMfokenge ngeza chipa kata kulapha futhi bekhona lo mfo lapha ngaphandle ngulyle Foster ofake igoli angeza ungena ke la siyambona ke lo mfo ukuthi uyena Adams ngathi uphuma ke uPercy umntakaja ungena manje lo mfo okuthiwa ngu Adams owakora igoli lesibili lo mdlalo ngolesihlanu bedlala ngiyawukhikhi engena nje
wathi fana ngizokukhipha ekhikhini lakini nangijwayela kabi amgxiviza kala umdliviza elinye igama lakhe yawubona ngoku yamdliviza lapha nonyaweni bona nje nange kick kanti uthi yena senzisa yena ukicking ngoba udlale kabi nje kakade angasekele emuva ke ukicking nandi ke uma kunjalo phonza Momini Mas Momini aduh lapana futhi oh pasal umuntu wasakula lapana nali ithuba akhona phela ngaphandle lapho lebekade kuyena oh Momini Muni andogile batu mega tleke kuhle laphana ujanjinu sibone futhi apolice umbala amakhanda yenzeka indaba ngelanga lenyama igcwele incwadi hayi igcwele incwadi abona nje phinda mododa lapha Felix Houphouët-Boigny Stadium Abidjan kweleze Ivory Coast eCote d'Ivoire lapho emdlalweni omkhulukazi la kuhlungwa khona emaqenjini azodlala kuyona i-World Cup ngonyaka ozayo ngo-2026 United States nase Canada kanye nalapha ya Mexico angena ke lapha nasibonela nje bafana umdlalo wodwa nje awunalo ikhadi silibone lapha ungathi udlala kabi lapha Tijani besasho ukuthi ngonyalo lwabi nangombatha lapho yake yanqoba khona nje imadla neqembu lasentshonalanga Bafana yashaya yathela phansi lapha iCape Verde yazi iCape Verde yayithela phansi ke lapha othulini ngo-2006 yakusebona laphana waphuma uFoster kwangena laphana